Biar sama. Iya, ada sama. Iya, yang teriakan ya. Ya kami sekarang taman mana mau kan dulu ya. Lantang iya. Iya. Ya selamat ya. Troy. Troy malamig sa inis. Di sana satu. Dia simpan lah. Mangan pairo kanin dia na. Tidak, lu bailar aja di sini. Yang. Jadi nanti kita ini pakai itu.
Bulan Naden Pak boleh pemaulan. Jadi kepala kalau kita kalau kau pakai nala. Karena kehidupan kepimpinan na baik lata pa saja mo lagi kungin dito alam banwa lan lalu kata pudoro namanya di ketubayan bariran lalu Pada pukada ni. nak pulang di paneran kai akak biar mau meton Baik pak. Weh sakin ni. Saya pernah tendo. Saya pernah bisa balang teh. Oh, kamu. Itu sudah 2 patong lah. Jadi ya nol otomatis dah. Pesak kawan yang pan ke? Ada yang pan lah. iya ada Berapa di? Yang kayak media itu ada sautan. Betul itu, ada sautan. Kiri kita, betul itu. Kiri kita. Ipadoro teh. Bener itu anu. Ya teh. wala kiko teh yo Manila ko. Manila ko. Kai. Awas. Opor ni. Aku yang mana? Opor ni. Kalau seuri. Kemarin tahu nah.
Tulen tekena, dako padomi manen balik ki. Dewi kan lakuan. Oke. Tadi apa Mido? Tadi ada. Gudang hijau nih. Malapit sa jambangan nila. Wala kami ito. Huli sa Doro. Dua. Tiga. Balik kami. Kamu utama ini. Maju kena. Urun naro. Tapi berbeda sama sini tuh Cendro. Apa? Rencana yang melulur macam. Siapa? Iya telah kuparampo dorate siulangan na tujuan na pencegahan pandemi COVID-19. Iya to kita ketemu tentang pikiran masa pencegahan pandemi COVID-19. Lapak tu bisa dipakai mencegah sitongan nasional lembang arilam parampo itu pakon aku bang wakili. Yang pertama memang disuaki jaga jarak. Apa siulangan atau may koran number alekwa jaga jarak. Tetapi tetap bisa diminimalisir. Dan tempat cucian tangan dia di pasadia. Dan buka masker na pasada keluarga. Tangkilalay manisa biasa buka kitan petu. Lebih tinggi dari aturan ada. Kada elah ko teparenge to bara alam to tangan tondok. Yang pertama adalah dilarang melakukan siaran langsung dalam bentuk apapun baik di media sosial manapun. Yang kedua dilarang melakukan live. Ya, Allah siapa? Pengalaman nak malam unirian biasa dia temui Satgas COVID kepatuhan pada protokoler kesehatan. Tetapi demikian biasa temui anak kampung sama live di Turoni di Nguluran Tepal. Tuna tamunta lata pamunti dolo tu patang tikaleta soal nasam yang itu nadol jom itu tapalakuan di patunduan anta masambayang seturuk kapatungan anta di misa-misa ta masambayang lasangan ambe na anak na pinamasallo amin puang atua puang atau pengombongki lan kadatuan suruga kinum patu tu nitu mentu ranungki mentu tangaki dan temisa Allah ba'adu ya mo Allah misa na tangga teto ba'arapu ladini kumpatira ni sangka inde tu tuangki Teresia kare bapak tu nini adian
Nadojo pola ti pataru ti yon saraya te tontong kamaran mo kumua lamin dureng pemilantang tang mga kamasan. Maondongan na duko upuang mang kamu dipasak ka timay kinaloran na upuang dipasak itu na kinaloran na anna de no pa na ulendu mali ina tapong kapilumban ki lan kada tuong suga. Nalanti atu ya te upuang tontong kamaran mo kumua rando atau katemo saya laku pak kabrusan tontong kan upune parang kuasa pinamasalok mi an tuyo na pasanan na simisa na dante tanga-tanga na kamasan pakalat tumarapu umpasak tuyo na lana pungpun na batang dikaleki ulen kan siawai laku kami seorang asam kami upung matua pung kapinumban kilan kada tuan suruga untuk parenta solak kamu na pinamasalok katemo siya tontong saya laku na ani lasang na ambe na anak na pinasalo ani buka kadala mesiman nak lakuanggan na presyoso di polam alam tetangga na pondok lameng karapan na ala kumakalima na pasiturunan di pobaran na alam tetangga leer ilan pada di tambunan anggan alini pada di talong penanian to nakaranak algo natu alam ban sa neneran tanto aluang ina ilan pada di tambunan pakapa sangka anak kolorumbo sa nene marinal walang di bunda atau kula pura di boko to nakaranak sangka anak anantar lang sa nene patana ilan ban walang atau kula pura di boko anna siya nene sarong kila ilan di pao anggam ito si taranak kaparengisan makalima ito si salaran pak tagarian si balayan pakapahanggan nito dian nabara alam tetangga na tondok pakaminto hanggan na matua induk alam tetangga na tondok makalima na bano karulungan alam tetangga leon pantan kupek kerapai minto kumi ku tekatabe tangku pasalan dinding hanggan na kamabarana karangga tiunda di memalayan pentutuan na lipudayanan lambak pawangan ombok dia maima rupa-rupa lembang pagkapaton to na misiman lakuanggan na pasitaran na katutungan dia di meran dan alangi tau salaran nandangan masulu-sulu di may tontong di lilian nuran tontong di paparandangan lante lalan na kalamunan na lada di papanikuan lante sangka na kagutuan kula pagkapaton to na alam misiman lakuanggan na tapasambolangiran lante tanatan di katapasarangan na lante pangalion Negmendeme talelean inde pananda bisara dalam natan kulam di pa kulalan na sukaran na negmendeme di kepadangan natan kudete apa aku sangka mata sebada mengkara apa di kapayan payanan na iya rupi buti garente tiali gitu along ina kumua ala di pondok tengko daw batang dawangi sangka di pamangka salaga daw pamunaran na bataraut tua di pengkara apa di kepadangan nata kula apura di boko mendemnya lawa pada di tiang mengkara apa lawa pada di lakawan apa narangan mayung tingke londo di ruran na diri londo unuran sa apa di galeto karapa anda tahu di pengka orang karapa anda tahu di pengka losoi lana potalan sukaran dalu guna pemalagu pananda bisara mendemnya daya ulun na tanah kalu apa suluara atau aluang ina kede misalnya apa suluara pagapaan na mandai kene anna lo apa isi si itu rupa buah orang dan ditikala pagapaan nama dali lao pada di karangan umpabinan alu kupengkala seorang lao ingko na padang anna terruparia sukaran nalu undi suruh katara na kapanan dari syara tidak susu kutawa padang di tansa tidak dokatonan tawa padang di rombeo dine umpasito na apa sukaran nalu dine umpasito dataran pagapanan dari syara saya melisai orang mentunan na risala buah linggi ilan sangat pinanian salah olah nama isa mauntang ngalaranna saya melisai datu mentunan na rimarin di linggi ilan bano apuan na kolong rumbo nene emang ngasangka na tungalan dan padalo mga lentenan padikuan na kolong rumbo si nene patane tama padang di buburan ungkabase padang di gandang tutun tama padang di kesu dadi bibuan na rampanan kapa dawa padang di buburan kombong mita di katatena sangka na pasulian nalo dawa bangga sarira dadi misa nene rantan tu alu mina kolong rumbo alu masaratin dan tama pada di bambunan torro paria alu tengkala soran pada di bambunan undiso pagarana kesangka tengkala soran di lantai tengah na tondok pada di buah undi na rampanan kapa ada pada di kesu
Tong dari sini nek pairunan mengkara apa rumah pakapa kepada ngadirari anda dari sini nek marinallo ongkolong rumbo alung masirapin dan tama pada ngadibunna torro paria yang tetangana tondok iya ulah rarana te lo ketemo pakaparenden buruan ala tegula tapi marasan anna ladipati sangka amulatune indi daw nenek sembangan bisaranna ma dadian liu kadoro dengan nalandi matua induk nadete bano ukaruruman nalandi sumpu suka ana solalon toko telelenna dari si ulangana tiala ketua malam si mana lagu kita minta masalah nasang anggan tato rampo situ amali lasir kanan anggan tato ada putalang tadi ta patanan kalingaduan ta la kusabu usananta la minta mainan karampuan boyo ia motosa siturusan nasya Pastor Noel Sola Adina si tarana sa siturusan na sine ratu kutole sa siturusan nasya Pastor Noel Sola Adina damai kolebatan si tarana sa siturusan na sine ratu gantiri si tarana sa siturusan na sine awi labo na bati ne bandere kami tanggung labo si taruna sa siturusan na keluarga bati ne muling sudu si taruna sa siturusan na Papa Richard taruna sa siturusan na keluarga pematula ne telo kampunan si taruna sa siturusan na Asri Soladina Imi Bali si taruna sa siturusan na Papa Desi Demailea si taruna sa siturusan na Andarias Bani Padang Alea Bebo si taruna sa siturusan na Nek Tiara Lebani Lea Makale si taruna sa siturusan na Mama Yusel Manokwari si taruna sa siturusan na Nenek Seli Lea Makale Rantepa si taruna sa siturusan na Nenek Kayona Palarukan Balik Tumbang Datu si taruna sa siturusan na Nek Putri Yume Makassar si taruna sa siturusan na Papa Grace Yume Timika Papua tabe lako kita ko si tarana kesorongan pangan ko si saladan lawan na kaduan na tole ta pasak ka akaleta bila na mamalik temi ratu talang tala minta mainan ka kita teman-teman bicara Tiga tabe lako timbang tingayota angga mairi siman lako olo makara yang tato angga mas solanasa kumatan na ditatuak sukarang alugo lamay bano apuan tuan tananda disara lamay bamba marindi itakulla apura di boko ditatuak latama pada ngadi sarira tun nama atete batu mogating un norolanda sarira iya alu boteng kalasoran diong kalambunan nalo sangka apeng kanarongan diong kabatuan pula to
Tonna kumbul siya nenek rantang tama padang adi tambunan paka natua ngalamban tama padang adi balik paka panatua ngalamban tama padang adi kesu tonna mengkara pasya nenek pabane tama padang adi bang kurudua Torno pariani algo bengkalasun daya padang adi kesu pagapa algo melawani kita pagapa may padang adi marinding natu yang alamban siya nenek sirang adi dangal tama padang adi liya to alang mina unni sumo pakarana dalam padang adi maakaya pagapa natu yang alamban siya nenek alam na tama padang adi lebani ito alang mina unni sumo pakarana dalam basse tangnana Ini lumba padang lo padang adi sangala di patunan nangami pentaluan korong ilo bambalumba langan mitahun na padang adi mengkendek mi banena bamba totiang kana apa tanga lummi raya lumba padang tanga tiga area tiga limbo mi tahun na bamba totiang kana apa sangat totori rante na banni mentama mitahun na padang adi sangalla limbo mi banena bamba kairo sang seserante na banni tama mi tahun na padang adi makale limbo mi banne na bamba pantan limpan rante lao padang adi kamali setangana diganti mi padang adi mengkendek dasse adinna tangalama adin di pasituka sarung tangalama adin di pasialinan talibangala tonto di siosoi landa tiang lo todemo rante untung koni alo lekona indi daw nenek tutun karintin ni kulla sumulina indi daw makdadian liu kadara belan na nalambi sumpu suka na solalon togo telelen na anna merupa mo anggar na to maaraputal mga melindo mo makalima na to memponan na situro te may karusipon mo isin na pagkapaan na kapo maklong pabumbungan bawal si tamura na kaya paling mo di yung orang to yan tulun na kama kikuha tabi antarok ko mo si pagkatanabatang anggar na maaraputal lang anta sidikanan anggar na to memponan na
Jalan duluan nanti. Ay, pandagala abo. Misiman lako anggan atau si tarana gapan atau batang to si saladan papatuina anna torro manarang atau rotolino anna papatuina to kendun mentau mata na peparandangan malemak karandang kalua na pepanikuan malemak lembakalando na pasiayoka bisaran na tukumombong tadaw may batang nalangi anna langan membuarara endege tuma bibulawan pakapatontong na mesiman lakuanggan na to natarana gapa inan karampuan bo ilok to nasaladan pa lantang taurabi kumahambay tanga sundun piki sidikanan anggan na to marratu talang tanga rapa piki si para daun ni so makalima na to memponan nao si turut teme kalau si penoy sin na kapo maklum pabumbungan bauli si tamura na si turut teme taduan na tole patangapon may rangki mani sorongan na sepo tangalimpan di kalilingi mani taduan na tole pakapa terrumay beko imani burana pada ngadi obatang adi kaleta unisung tanga makarayang imani lupa nalipusan da kasal le dio tondon to batang atas sola temay wain na kalimbu nga boba sakke na kalimbu bu tanga sore di pamata na kalako kita sola nasang tangala tagaragan niya maloy batang tangala kangkanan niya matupoy na bila nasusi maya agan nakaberintinan ten maya pasiruan nakamadanin ng tontong natara nakatang palambiran da nasaladan katang maupuran katang palambiran tanga dianggay katang maupuran tanga ditungkanan apa mintu na tangala pakundun batu lako batang di kalemi tangala torlo pakundun lako tondon to batang ami tasarin ni bami situru aluku pakundun batu tasarapai si pangalola sangka patan dewaka tapain dekilang na malangka na buntu tapalangan ni ulu patiaran natanete tundan mi angin medmuntun naru yang idarinding kawang lean anairi angin lakoran dan nalangi anna simbay darinding lakolelean nauran anta si sesebatara kada pakundun anta si balalangi bisara pakalubamban pagapa dan mesyo pak taso yang asumanga atalan te lotote mapagapa nali pangaparayan talantikula apura ibo dipele dipemarasan la situ kak sarong kada kurrean sumanga la sialinan talibang la bisara polean paraya ke sitammu ke ilan lalanna kalanganang kulla ke sirumpa ke ilan lambananna kadelekan nallo tabe ta tumanan talingarara ata ta lumedan pilih bulawanta la langan paku kambio santung sangarara tarampo marintin sisulainan tula tanai umpama datu tediona katong konanta iya moto sa siturusan na sene ratu o may gantiri rampo mimpatumali lako minto anak otomate si tarona sa siturusan na siya Pastor Noel Sola Adina damay kole batan rampo maktangkian suru si tarona sa siturusan na siya Nene Awi damay labo rampo pamakamban bunturingi na ramakamban tutun metua si tarona sa siturusan na anak ni Salle tonga kesu rampo mak tangkian suru si tarona sa siturusan na
Bati nek pandere daya may tandung labok rampo mak tangkian suruh si taruna sa siturusan na keluarga Bati nek muling suruh rampo mak tangkian suruh si taruna sa siturusan na Papa Richard tok pangi tumanite sangala rampo mak tangkian suruh si taruna sa siturusan na keluarga Kutole sa siturusan na nek Dani hindi kalapuan rampo mak tangkian suruh si taruna sa siturusan na nek Yaya damay talong lipu to'aw rampo mak tangkian suruh si taruna sa siturusan na nek Pindan to pasa rampo mak tangkian suruh si taruna sa siturusan na anak nek Kalle Tambunan rampo mak tangkian suruh si taruna sa siturusan na keluarga pemakula nek Telong Tambunan rampo mak tangkian suruh minto na to laong pasundon ki kamarintinan tada bano marintin inan namaro misa si solainan namaro 20 si taruna sa siturusan na Asri Sola Adina Yumay Bali rampo mempatumeli lako minto anak tomate si taruna sa siturusan na Papa Desi Dumay Lea rampo mempatumeli lako Papa Lia si taruna sa siturusan na Andarias Banne Padang Dumay Lea rampo mempatumeli lako Papa Lia si taruna sa siturusan na keluarga almarhumah Indo Sambo Sarebang Domelia rampo mempatumali lako Papa Lia si taruna sa siturusan na Yunus Duma Strep nek Koni Domelia rampo mempatumali lako Papa Lia si taruna sa siturusan na nek Nathan Domelia Makale rampo mempatumali lako Mama Lia si taruna sa siturusan na nek Sela Lomay balik tumbang datu rampo mempatumali lako Mama Rian si taruna sa siturusan na nek Barung Lomay bedo rampo mempatumali lako Mama Rian si taruna sa siturusan na nek Tiara Lomay lebani sangala rampo mempatumali lako Mama Rian si taruna sa siturusan na nek Grace Lomay Lea Makale rampo mempatumali lako Papa Lia si taruna sa siturusan na Mama Yosel Diomay Manokwari rampo mempatumali lako Rian si taruna sa siturusan na nek Seli Lia Makale tutun kaboro lako Mama Lia si taruna sa siturusan na Pengorapa Manggutana tutun kaboro lako Rian si taruna sa siturusan na si Tiara Dumi Makassar rampo membatumali lako Mama Rian si taruna sa siturusan na Bapak Adel daya mairan tepao rampo membatumali lako Mama Rian si taruna sa siturusan na Persatuan Guru SMP Katolik Rantepao daya may Rantepao rampo mempatumali lako Mama Hilda minto na to lang pasundon ki kamarintinan talaninan nomor 2 sa lako sa Puluha pa si taruna sa siturusan na Nenek kayo na palayukan lo may balik itong mga dato rampo mempatumali lako Papa Melda la unisong kilaninan na maro sa 12 sa lago sa 17 si taruna sa siturusan na nek Putri di may Makassar rampo mempatumali lago Papa Melda la unisong kilaninan na maro sa 17 si taruna sa siturusan na Papa Grace di may Timika Papua mempatumali lago Papa Lia si taruna sa siturusan na Papa Marvel di may Berau Kalimantan tutun kaboro lago Papa Lia minto na to lang pasulog di kamardinan talaninan nomor 2 sa lago sa Pulumisa si taruna sa siturusan na anak nek Lita salasok rampo mak tangkian suru Mama Martin demikian dari rampo mempatumali lago Papa Lia la uno ko laninan nomor 2 sa lago sa Pulumisa si taruna sa siturusan na keluarga besar Dinas Perikanan Kabupaten Toraja Utara rampo mempatumali lako Papa Hilda la unison ki lan inan nomor 2 sa lako sang Pulumisa dadi kikota be situ ka sarong imani sangarara atas yalinan talibangala imani pagantianan bulawanta rampo marintin anna langan motang kupo Makassa balakolong kikota be antaram poin ditopak panitopak ulilian anta pasikalo kalau kadayangan na bila na masih asam bo sangarara ataram pemarintin mabom baluangan pak gantian am bulawan tatutun madanden
kapa tanay inan la tanay umpasundon ni te dio na kamarintinanta tabe anta bukayulang masuling kararata anta kok kaludende mo esungan makarayta anta tibiru la kutu inan mangka na papandog papatuan ki toma raputallang na dako kesulik ko mangang banuan tak kiti balik kita dolo tak tontong mangando hanggang na toma raputallang lana saladan kami paraya pantan lana taranak kami tua sanda ami ramputang tidur lentek ami tutun tang tias sokam butu pada betul malam pilih Marini pada kan tentang kanmesiman lakuangan na tutimba akamatilalan na kamarintinan akan nengkera para kumakalima na tombo akamatilambanan na kamarandinan masih ropindan diumiran dan alami untuk padikuan sangka amaga sibanario may bambaroma paka tontong kanmesiman lakuangan na umpinin ni gitu pasaladan dan pada patontong kan mesiman lakuanggan atau nataranak kan yang salang nasaladan irusan kapuasan maka kita minta masolana sang angganta tiumba Allah may padang adima akale di binte bas sekakan na padang aditan lulembangana pagkapalangan kan mesiman lakuanggan atau tiumba ada yang may padang adidadong kontorio mabamba sa ngabuya to nataranak alog na kolomorumbo siya nene tumba abuntua da to alwangina may padang adika gandang tukun rokko padang adilengke undisi mo patarana radio mabamba patangoloan sakena talubulina pakatentongkan mesiman lakuanggan na pantarana kana padang adisalu nanay bindan siya nenek bangga isalu tu alwangina pakapalangan ka mesiman lakuanggan na to tiumba na may padang adilabo to nataranak sangka natanantalang siya nenek palinggi pada hadiran lembatu diingin ke pong keluar pagkabata hati di pasaran dinding siya nenek bawa iya tapalambanan rang pemarintin tahola Ratu Maria antaran pemandak kediang bayaran nampak na kamarintinan anta tutun unisung diang orang tiang tuin na kamarandenan pemanao tutun kanay kaya si Pernoisina si Pangalola Kapo maklong padumbunan kagata bawal si Kang Maura na si Turo tumitaruan na tole la di patorro madato la ko batang di kaleni la di paul ni sumakaraya la ko tondon to batang di anta dia mabalaran nampak si pakatanabakan anggan na toba raputalang anta dia memorantian tuyun na kamarandenan
si para darah dalam nisung lante lambanana kamadande. Tangalata niya kemalai batang tangalata kanan niya matu puina ta palangan ni malangka anabuntu ta paendik ki ulu patiaran natanete anna iri angin lakoran dan nalangi anna simboy darinding ilako elelian nuran anta si balalangi kada pakundun anta si sese batara biseat bisara pakalubamban anna si taro nakikuatabe ta lumedan talingararata ta tumanan pilih pa peranginta lalangan pa kisah burara sangan ta rampo marintin si solatu inan latanai umpataru itu dia na kamarintinanta ia motu sang siturusan na sia keluarga ape sereng lo mema akale rampo mempatumali lako papa lia si taruna sang siturusan na sia papa Satrio yung melonda rampo mempatumali lako Hilda Sola Adina si taruna sang siturusan na papa Kutule sang siturusan na Pak Glion daya mesadan rampo mempatumali lako Hilda Sola Adina si taruna sang siturusan na papa Ito Salu rampo mempatumali lako Hilda Sola Adina si taruna sang siturusan na si Agus dong may moribuntu sa abua rampo mempatumali lako papa Hilda si taruna sang siturusan na si Suruk
Yang may aya Londa rampo mempatumali lako Papa Ilda. Si taruna sa siturusan na siya Nenek Ilda. Yang may rante tayo rampo mempatumali lako Hilda Sola Adina. Si taruna sa siturusan na Papa Ega. Yang may rante tayo rampo mempatumali lako Hilda Sola Adina. Si taruna sa siturusan na Nenek Mamat lo may Lapandan Makale rampo mempatumali lako Papa Lia. Si taruna sa siturusan na Papa Tui yang may Leno rampo mempatumali lako Papa Lia. Si taruna sa siturusan na si Nenek Bintang yang may Palopo rampo mempatumali lako Papa Hilda. Si taruna sa siturusan na si Nenek Mala Puri Marinding rampo mempatumali lako Papa Lia. Minto na to lawan pasundum ki kamarintinan talan inan nomor 2 salapo inan nomor 10 bisa sene itu mainong rampo matangkian suruh bati ndok kola pangalion buntualang rampo matangkian suruh lawan pasundum ki konkuran ta inan dapat kamarintin inan nomor bisa salapo inan nomor 20 si taruna sa situsan Haja Ripka yang may Palopo rampo matangkian suruh lawan pasundum ki kamarintinan ta daw merintin. Si taruna sa situsan na Domingos dia may Makassar rampo mempatumali lako Bapak Petrus Tanto batu Bapak Melda. Si taruna sa situsan na siya Donggurulindong dia may pare-pare tudun kaboro lako siya Bapak Melda. Si taruna sa situsan na Mak Lia Runti dia may Makassar rampo mempatumali lako Bapak Melda. Si taruna sa situsan na Ilita Ponglulun Tambunan rampo mempatumali lako sa Pamelda. Si taruna sa situsan na sa Indolulung Tambunan tutun kaboro lako sa Bapak Petrus Tanto batu Bapak Melda. Minto na to ang pasundum ki kamarintinan talaninan nomor 12 sa lago nomor 17. Dari Susimo Sangarara ta ngalam di Iran dan di Peruk Kiten moya Pak Gantianan Bulawanta nadete darah lengko diri laku si tukak sarang imani Sangarara ta ram pemarintin sialinan talibang lah imani Pak Gantianan ta tutun madanden ampo namani kupadolo an nenek nama kutawon di an nalangan mo tangku pemakasa abal kolong kikuatade anta rampo indi kepengan panitu Pak Ulian anta pasti kalau kadang nah demi itu mereka Allah sobat temen panana tontonan nolong ampu atau menggalakan tatado toku membota dako kira ko ke sumber ni kamarintinan ta ke yuti kamarintinan ta kisuliki ongan banuan ta kitibalik kita dulu ata tontong komila na tarana kaparaya pantan ada komila na salah dan pasak kesanda ammi rampo tangati berolente kala kotoongan banuan ni ammi tutun tangati asokan butu lako tadol wata aliran agama tu rampong temponi alari ko ana pero tomate lagi ako kita dinto sarana satu rampo dukan temponi alari ko ana pero tomate ikwa ipalagi ako kita sarana satu tempon ta terusitakan pesatut bulan na din te sumbangan na keluarga sambali memaleno nga batu anak ni Edion batu anak na sosim kasanapyan na tungano laki patiminang pala ko sinisa-nisainan na tapereniton dok pakikwadyo ni keluarga yate ang pro laki bagi lako sinisa-nisainan na danisin na tatiro na purmatuara rasola mendiatan na sinedyon rangan nila ko sinisa-nisainan na tapaki masakya soranasa nadolo yung laki bagi na malesa tapereni yato gireyo to asarre na sumbangan nga lakudusong sa ni Ao na pigata ni Ao torong sambali bilang na nako to sambalin
paturambang mukan katilan nalik dibagi susiluka gereja ng Tamuan dinduka di Pilipinas gereja Katolik Tamuan bilang na yate sa medyon na po nalik iba nila patalongan na gereja do Tamuan ya mo to na divento ite dalam ng misa sa Latena dinduka kasi di sumbang kalang na sulidote sumbangan nyate. Jadi ang ito kita Malaysia sa keluarga sa Malimay peranita ba pagiminan nito dusun tambunan te hindi na tulang tarin yan teka ka tambunan te dusun tambunan na lutama ka dusun mga apit teka ka natin seorang kira salah tegakkan natin kepada sinetiki sampai ke kiki mereka ada ya pun pada sesuatu teh salah tegakkan tak ada dari sini apa dalam laku gereja Katolik Tamburan teh waktu tak kedini Lang gereja damo teh, indra lembe teh. Bahasa ni apa? Gereja damo. Jadi ni. Betul. Sampai nak lama. Lang gereja atau buat ni teh. Gereja atau buat ni teh. Perandaran teh. Perendahan teh. Jadi yang itu sumbangan keluarga Nejen